Nibyo ni ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano no munsi 59 w'intambara rutura igisirikare kirwanira mu kirere cy'Uburusiya cyane indege y'intambara ya Ukraine ya Su-25 Beyikatari ndetse na roncha ebyiri zikomeye ariko kandi byavuzwe ko drone 15 zahanuwe n'igisirikare cya President Vladimir Putin. Ku rundi ruhande umukuru wa Loni Antonio Guterres yitezwe gusura President Vladimir Putin i Moscow na Zelensky i Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine mbere yuko twinjira kuri operasiyo ikomeye yuko ni gisirikare cy'Uburusiya cyahanuye indege zikomeye z'intambara za Ukraine. Reka duhere kuri Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Antonio Guterres witezwe gusura President Vladimir Putin w'Uburusiya ndetse n'uwa Ukraine mu cyumweru gitaha. Kuwa kabiri byitezwe ko bwana Guterres ahura na President w'Uburusiya Vladimir Putin akanagirana kandi inama ikomeye y'akazi yewe akanasangira ifunguro ryo kumanwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov mu murwa mukuru i Moscow mu Burusiya. Iyi diplomasi ye nk'umuhuza yo kunyura ku mpande zihanganye izwi nka shuto diplomacy mu ntambara. Nyuma yaho izamwerekeza mu murwa mukuru Kiev wa Ukraine kuwa kane w'icyumweru gitaha guhura na President Volodymyr Zelensky na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Dmytro Kuleba. Mu bihe bya vuba aha bishize uyu mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni yokejwe igitutu ngo arusheho kugira uruhare mu buhuza bugamije gusoza iyi ntambara yo muri Ukraine. Mu mabaruwa yoherereje abo bategetsi ibihugu byombi President Vladimir Putin na Zelensky wa Ukraine ku biro bihagarariye buri gihugu muri Loni yasabye ko habaho ibiganiro ku ntambwe zihutirwa zo kuzana amahoro muri Ukraine no kuri ejo hazaza h'umubano w'ibihugu byombi. Uburusiya na Ukraine biri mu bihugu binyamuryango byatangiranye na Loni ubwo yashingwaga mu mwaka w'1945 ariko kandi ku rundi ruhande inkuru ikomeye ntabwo ari iyi ahubwo inkuru ikomeye kandi iri mu bitangazamakuru mpuzamahanga kuri page za mbere mu kinyamakuru gikomeye RIA Novosti n'ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya kivuga ko mu ijoro ryakeye igisirikare kirwanira mu kirere cy'Uburusiya cyane indege z'intambara nyinshi cyane za Ukraine harimo drone 15 yewe kandi hakaza na tocha yu mizayiro nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa Ministeri y'Ingabo y'Uburusiya Major General Igor Konachev. Cyakora cyo Ministeri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze ko igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere cyahanuye indege ya Su-25 izwiho kunyaruka mu gisirikare cya Ukraine ariko kandi muri iryo joro drone zigera kuri 15 zari zifite umugambi wo guturitsa burende ziri ku butaka z'igisirikare cy'Uburusiya nazo zahanuwe mbere yuko zigera kuri uwo mugambi. Ibyiyongeyeho nuko muri aka gace ka Kranovaje mu gice cya Kharkiv hari ukurasana gukomeye nyuma yuko igisirikare cy'Uburusiya gikoze ibingibi mu ijoro ryakeye mu masaha 3 ashize. Kajugujugu ya Mi-8 nayo ihanuriwe mu gace ka Chukoveve muri iki gice cy'uburasirazuba bwa Ukraine nk'uko byakomeje bivugwa na Ministeri y'Ingabo y'Uburusiya. Yavuze ko kuva urugamba rwatangira igisirikare cy'Uburusiya gimaze gukora operasiyo zo kwangiza indege 141 z'igisirikare cya Ukraine, kajugujugu zigera ku 110 n'ibimodoka by'intambara 538 no gushwanyaguza anti-missile system 261 yewe na burende 2471. Ariko kandi ibi nubwo bivuzwe ku ruhande rw'Uburusiya, President Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze ko nabo bakomeje kwirwanaho babona ubufasha buvuye mu bihugu binyamuryango mu muryango wo gutabarana mu bya gisirikare wa NATO se cyangwa OTAN. Abakurikiranira hafi bavuze ko kuva iyi ndege ya Su-25 ihanuwe n'igisirikare cy'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine ari kimwe mu bibazo bikomeje kugwirira igisirikare cya Ukraine gikomeje gutakaza ibikoresho cyari gifite mbere yuko ibihugu byamaze gutinya kohereza bimwe mu bikoresho bya gisirikare byari byaremereye Ukraine. Nyuma yaho President Vladimir Putin avuze ko igihugu gikomeza kohereza intwaro ku butaka bwa Ukraine gifata nk'igishotoye igisirikare cy'Uburusiya bigatanga akaga gakomeye kuri cyo mu gihe President Vladimir Putin yatanga itegeko rikomeye ryuko kigomba kwataka n'iki gisirikare cy'Uburusiya. Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tayari twerekeje ku kibuga cy'imirwano ikomeye ku butaka bwa Ukraine ni ku munsi 59 w'intambara rutura yatangijwe n'Uburusiya bwa President Vladimir Putin. Ikinyamakuru cya mbere kibanda ku makuru y'intambara ya Ukraine TASS kivuze ko indege z'intambara 6 zakandagiye ku butaka bwa Ukraine ziturutse muri Moldova zirimo abanyamerika baje kurwanira President Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Ariko kandi ku rundi ruhande ku mpaka w'Uburusiya na Ukraine bimaze kumenyekana ko hambutse izindi ntwaro zikomeye na
batayo enye z'abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe z'Uburusiya binjiye ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine. Mbahaye ikaze kuri page zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga, byose biri kubera ku butaka bwa Ukraine. Kuri page ya mbere y'iki kinyamakuru TASS hari inkuru ikomeye yuko mu rukerera rw'uyu munsi wo kwa gatandatu ko indege z'intambara 6 zaguye ku butaka bw'amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Ukraine mu mujyi wa Odessa. Enye muri izo ndege z'intambara zarimo abasirikare benshi kandi b'Abanyamerika, mu gihe kandi ebyiri zo zari zipakiye ibikoresho bya gisirikare byo kwifashisha muri iyi ntambara. Gusa umwe mu bakora mu butasi bw'igisirikare cy'Uburusiya yaciye amarenga aganira n'umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya Ria Novosti ko ibyabaye kuri izi ndege zinjiye ku butaka bwa Ukraine ngo bari babizi nk'ubutasi bukomeye bw'Uburusiya, babifashe nko gutanga inzira cyangwa kubaha koridoro yo gucamo ngo babagotere ku butaka bwa Ukraine. Cyakora cyo ntabwo Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya irabyemeza neza. Naho ku mupaka wa Ukraine n'Uburusiya hagaragaye imirongo myinshi y'abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe binjira ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine. Ibi bibaye nyuma y'amasaha make gusa Perezida Vladimir Putin akoranye inama ikomeye y'abakomeye muri operasiyo z'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine mu rugamba rutoroshye. Byose biri mu mugambi wa nyakubahwa Putin wo kwihutisha intambara vuba. Abakurikiranira hafi iby'intambara ya Ukraine bavuze ko izi ndege 6 twagarutseho muri izi nkuru zacu zikomeye nyuma yuko zari zishaka kwinjirira mu burengerazuba bw'amajyepfo ya Ukraine, ariko bakaza gusanga imbere baragwa muri ambushi y'igisirikare cy'Uburusiya cyabateze umutego imbere, bikaba ngombwa ko banyura mu gihugu cya Moldova ngo binjirire mu majyepfo y'iki gihugu berekeza mu murwa mukuru Kiev. Ibi biraza gutera iki nyuma yuko Abarusiya bamaze kwemeza ko aya makuru bari bayazi, ni nyuma kandi yuko zimwe mu ndege nyinshi z'intambara zinjiye ku butaka bwa Ukraine mu minsi 4 itambutse, zagiye zose zisandazwa n'igisirikare cya Perezida Vladimir Putin, ibikomeza gushyira mu kaga gakomeye igisirikare cya Ukraine ndetse n'abafasha ba Ukraine muri iyi ntambara ikomeye igeze ku munsi wa 59 w'intambara. Turacyakomeza. Nyakubahwa Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, aha turi i Mariupol, ubu dufite aka gace kose mu maboko yacu. Twakoze akazi keza waduhaye, uko wadutoje kugakora niko twabikoze. Nge General Kadyrov Ramazani n'abarwanyi banjye b'Abanyachechenia mu bikorwa bya gisirikare hano muri Ukraine, turagushimira kandi tugusaba kwerekeza Kiev gufata mpiri Perezida Volodymyr Zelensky kuko akomeje kubangamira isi dutuye, kandi intwaro zacu tuzakomeza kuzihesha agaciro dutanga amasomo ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Iyo NATO turashaka kwica hagasuzugurigira icyubahiro ku Burusiya. Uyu ni umusirikare ukomeye wa Chechenia wabwira amagambo akomeye Perezida Vladimir Putin igihe bari bamaze gufata neza Mariupol, bamaze kugota uruganda rwa Azovstal rurimo abasirikare bagera ku bihumbi 7 bihishe mu myobo y'iyi nyubako, banze gusohoka kubera ubwoba bwo kwicwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Ariko kandi ku rundi ruhande tayari twerekeje ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine, operasiyo ikomeye y'igisirikare cy'Uburusiya muri Ukraine yo kuvumbura intwaro ziremereye z'ubumara zahishwe n'igisirikare cya Ukraine ku bufatanye n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya, hubatswe amahegitari menshi munsi y'ubutaka mu gihe cyose bari bamaze bateranya ibyo bitwaro kirimbuzi biturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo byifashishwe muri iyi ntambara. Gusa amakuru aturuka Kremlin muri Presidence y'Uburusiya kwa Perezida Putin nuko izi ntwaro z'ubumara ahubwo zigomba kuraswa mu bazizanye ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine, akaba ari uburyo bwo kwihenura igisirikare cy'Uburusiya kigomba gukora, nk'uko amakuru aturuka mu ba hafi ya Perezida Putin babivuga. Nguko rero reka tubashimiye gukomeza kubana natwe. Nyaboneka nawe utarakora subscribe, reka ngende mwibukije gukora subscribe kugira ngo tuzagicikanwa n'ibyo tukugezaho bya buri munsi. Imana ikomeze ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza.